Yes, reka mbabwire ngo mukomeze kugira ishyano ihirwe mu bikorwa byanyu. Ninjye NGD rumuri ni neza wageze kuri La Grazie ya Africa. Nizire ko mukomeje kugubwa neza kandi tayari Uwiteka Imana yagize mu mirimo yanyu ikabikomeje kugenda fresh, kashi zikomeje kumanuka, imifuka ikomeje kwipompamo ibiceri bya danje. Burya ko muri iyi si ikintu dukenemo na amafaranga, utabonye amafaranga ewana n'amahoro atangira kuba makereka. Rero babwire ngo yambu ndabakunda cyane, nizere ku rukundo rwanjye namwe rukomeje kogera, namwe mutazigera munyanga munere akadobo nk'ibyo babandi baba barabidukoreye mbere. Ariko nge sinzigira mbatengo mbageza ibintu bya fresh. Ubu ngubu tayari ngiye kubabwira ku makuru ya Bruce Melody ndetse n'uwo bita Miss Naomi. Ibi ngibi ndabigarukaho babwira ko bari mu byamamare nyarwanda bikomeje kuyobora kuri speed. Yes, birumvikana rero ari basanzwe abastari bameze neza bakurikirwa no kuzindi platform, ariko anga ewana byabaye akarusho byadanje bitewe n'ukuntu followers bari kugenda bihuta kuri iyi application cyashamikiye kuri Instagram. Abantu bakomeje kwitabira gukoresha urubuga nkoranyambaga rushya rushamikiye kuri Instagram rumaze kurenza barenga miliyoni 100 bitabiriye kurukoresha barimo n'abanyarwanda. Ahanini ibi ngibi bishingiye ku kuba rushamikiye kuri Instagram, ushobora guhita ukoresha amazina n'ibyakurangaga kuri rwo bituma byihuta kurushaho. Uru rubuga ruracyatunganywa kuko rukoreshwa n'abafite telefone gusa, ndetse ntiharaboneka uburyo bwo kuyikoresha kubifashisha mudasobwa. Nubwo bimeze gutyo, ariko mu gihe kingana n'amasaha 24 ya mbere ubwo rwafungurwaga, abagera kuri miliyoni 30 bamaze kuruyoboka. Kugeza ubu mu gihe kitageze ku cyumweru, abagera kuri miliyoni 100 biganjemo abasanzwe bakoresha Instagram bamaze gutangira kurwataka. Abarukoresha n'umunyerezo bagenda bakibonera followers for free. Birumvikana rero n'urubuga rushya, namwe mugende muhagere mufungureho account mutangire gukurikirwa n'abantu batari bake. Mu banyarwanda, umusore umaze kubaka izina rye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Dekati Babalao niwe kugeza ubu uri imbere mu bamaze kugira benshi bamukurikira kuri uru rubuga, bangana n'ibihumbi 17,700 mu byamamare mu myidagaduro. Akurikirwa n'abandi nabo bafite followers bo hejuru nka Bruce Melody ufite ibihumbi 16,600, ishimwe nawo mufite ibihumbi 13, Mutesi Jolly ufite ibihumbi 10,200, Rocky Kimomo ufite ibihumbi 9,919, The Ben we ahagaze followers ibihumbi 9,609, Clapton Kibonke ufite followers ibihumbi 990, Sandrine Sheja ufite ibihumbi 8,665. Akaza Juno Kizigenza na n'ubu tucyumva album ye yitwa Waraje ufite followers ibihumbi 7,778, Juno Giti ufite 7,519, Chris Easy 6,573, Akwasi ufite 6,514, Israel Mbonyi ufite 6,414, Shaddy ufite 6,27, ari Cool ufite 5,686, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uretse abangaba 15 abandi bakomeje kugira babakurikira batari bake. Urubuga rero rwa Speed ni urubuga rujya kugira imere rimwe n'iya Twitter, ndetse benshi bavuga ko uko byagenda kose uzahangayikisha uyu Elon wamaze kugura Twitter. Bamwe batakishimira, benshi ntibakishimira Twitter kubera imikorere yayo irimo nk'impinduka zo kwambura n'abarimo ibikomerezwa. Utumenye
ibimenyetso tugaragaza ko banyuranye n'abandi, ibintu bitashimishije benshi bakoresha uru rubuga rwa Twitter. Bruce Melody yakomeje kuza mu b'imbere mu bakurikirwa na benshi. Miss Rishiwerahome nawe wari mu byamamare nyarwanda bikomeje gukurikirwa ubutitsa kuri street. Birumvikana rero nabo bastari bafite abaflowers benshi kuri urubuga rwa street. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, mbashimira mwebwe mukomeze kudukurikira kuri Grazia Africa ndi NGD Rumuri the right. Nizere ko ibintu bikomeje kumera neza cyane. Mwaduhamagara kuri 0788 tukaba twafatanya kwizamurira platform zacu zirimo n'urubuga rwa 3D. Shaka aba followers nakubwira iki ewana, ibintu ni wa juju, ibintu bimeze neza kabisa. Mudukurikire kuri platform zacu zitandukanye: Facebook Grazia Africa, Instagram Grazia Africa, Twitter Grazia Africa. Birumvikana ko ibintu ari wanene. Reka babwire ngo bukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane. Ngewe ugomba kubageza amakuru ni inshingano zanjye, nzigera natira igihango babwira buri munsi amakuru mashya yose yandi bari kuvugwa hirya no hino, Mbonyi afite kuyabagezaho. N'inshingano mamen. Ibintu birumvikana rero ko bikomeje kugenda neza. Mukomeze kugira byiza, ndabakunda sana.